Khanduli along Bidya Singlet Tegichi Arpum Meghalaya Police Atum Nang Hodai Edlo. Kiram Tang Meghalaya Pen Karbing Long Ahoy Mukro Along Theng Pikang Hu Achomang Atum Pen Inam Raikom Atum Angbong Kaja Thanking Dut Ajok Inam Raikom Chukamar Pen Inut Bahakalang No Karitang Bidya Singlet He Aprandam Nanglo. Halasu Ghotona Arni Meghalaya Raikom Asaki Atum Bidya Singlet He Kichi Arpum Pondetsi postmortem death Afisi Pini Khanduli along an Meghalaya Police Assam Police Lapen KAC atum Ardeng na Hodailo Labangso Asai Angdeng along KAC Pen EM Amarsin Tiso EM Ritesh Inghi KAC Secretariat atum Lapen KSA Maifu Thansing Timung Lapen KSA Abitung atum Adimaklong along an Chetongdun Birta Katok Apor ahut an ke non dipu an kicitang abang arpum tipon juepa jesi cedang bomlo West Karbing Long Pen Jarang Pathar report. No, por eso. Mati dena. Identification or manu kotha na forest or manu. Cera. Oh, dulu sa. Cera lang tadi kuri. Oh, cera lang. Ami itu samna. Cera tu. Theklong le det. Cera dekan apa na? Lapu bene theklong le det po. Lapu theklong le lo. Koson lo. Theklong le. Fully cover na. Koson lo laga hilang po. Sana theklong le de ji. Chalo. Yes, as per the procedure, everything has been done. It will be handed over to our counterpart. It's under process now. Sir, why? It will be received by our OC from Hamren. So, that will sign. You sign. You can sign. Wait, we'll take our copy also. Please. Yeah, we'll bring it. Ini yang tu bidon po, nang lino web, nang ordon po, phone ba. Sama. Original copy, please.
Ini foto bang dibakar. Ông đó. Serong pide. আমাৰ যিজন হোমগাৰ্ডৰ মানে দেহাৱসান হ'ল তেখেতৰ বডি আমাক আজি মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে আমাক কান্দুলিত হেণ্ডঅভাৰ কৰিছে আৰু আমি ইয়াতে আজি হামৰেন পুলিচ ষ্টেচনত তেওঁৰ আকৌ ইনকুৱেষ্ট কৰা হৈছে। ইনকুৱেষ্ট কৰাৰ পাছত ডিফুত আমি তেখেতৰ PM কৰিম আৰু তাৰপাছত তেখেতৰ পৰিয়ালক বডিটো হেণ্ডঅভাৰ কৰা হ'ব। Kalitang bedasing like the alang lipan apran ar muda do so kutang nang li tum pini kang kum dam ko ana kisung ala tum pen ko son son nang li tum ke then no nili karbi pherang ke tumpen pinisi mesen pen itum chingki chethania porlong posi nili ke cheng pen si parjir mingtung jitu ke damtang patumia dap jitu ghotna ke dokok la ke itum Assam Police la pen ke forest society la pen ke thengpi kang hua tumang bong si chipholo hala bangso ka chipholong hala dak kachar plung ahut man ke sang se da yok la dak pen itum forest society tumate Assam Police tum ben sita mi asa yok ji alang to phan ki plung dun na sai deng nang koklo la sila bangso ka chiplung along asapso masapso ghotona dolo la pen det bang ke bange thoma abang phu phan ke Assam Police la pen forest atum neb dun long lo neb ing nang si alang litum phan pu jir kindeng long anwan dat lo la pen abang hala dak jitu thengpi kang huo gari la pen ke forest department ma gari ta sang kok lo la pen hola so gari ke sang kok puthot kaching thum dami po hura bang ke Meghalaya pen ki ong dung armu bang lo la so si department atum phan mate Assam Police la pen forest department tum phan nang tengkheng du ni hadak penang alam ki mate thedung ghotona dokok lo la sila bang so ghotona ke dokok ke ahok lo ni tum karbilo charlie asong besta me ning duk chipilo sita me laso long bang ke both administrative and law and order atu chingki chingwai lo patumi por phai ke thoma por hadak mukro long se outpost long se chingwai lo je jitu ke nep tang det bang ke thoma phana bang lo le pulo tang te Meghalaya sor bang ke ame ke karpo son si dolo la si situation ka control i phan la bang ke thom ke nep tang akang hutum phan lo nai la an lo te hala pu dead body tanang lo po la pena bang ke hal tum ta peace do po pusi dak agreement che tok lo la si asa yok je ke nep tang det bang ke thoma phan sta me lo nang kok lo la si for the sake of peace ni tum karbilo charlie song ben sta me hala dak isi monsam si ke nai po masinil tum hadak thangnar kham khia be sta me isi ning duk bang la lo la bang ke thom phan lo det sta me dead body bang patumi tum chelong le dalo la pen is a very unfortunate itum therak me alam hala dak DC do SP do la pen ke DIG do sita me itum hala mukro bang ke birta ke long teng polte chomanga tum si nang me nang thorpiat lo si birta lo so pillar bang ke HT mohon jogen mohon sita me humri dam lo ahok peda bang ke ladak ke itum authority tum si failure lo pusi nilia koi ping tung athe bang ke mukro long alam ki ke damtang cheklo yana frang sita me halak thidung isi incident dolo hala so pena bang ke ladak higher authority tum sita me alang litum amek prang ben si hala dak protection ki pi nei hadak arms awe la pen ke gari motor awe lang hala hai along mane tongsekot pen ke langdun thek theda ta pod bang si apar ni si incident nang do koklo pusi neli puing tung athe hadak mukro jitu bid office along bang ke stop ta compik la pe hadak ke critical pick batai ta me la puson issue do bomlo hala so na bang itum authority atum bang ke langdun ke pangkri do koklo la si laso agotona nang donang koklo busini lipuing tung athi hala dak ke damtang jitu thengpi kanghu long Meghalaya sor nang tengkheng pensi kanghu te kin ne buntang thengpi tame chepon that an lo pulo tak te hala dak prabjin pensi law and order administrative atum si tame defense hala dak toini polo la pen ke forest department tum si tame hala dak alang tum staff mesen hala dak toini polo la pen arms amukha tame la pen gari amukha tame pinai polo sa pipe derlo la si la dak bang ke nili
authority tum si fail higher authority tum si failure lo pusi nili akoi ping tu lapen border alam ki abang la pulo non anta mane proper solution bangke wang we that lapen bangke non ateng pulo tang te border bangke proper solution ke wangi pu bangke nil tum ning thedam de athie bangke jogen mohon masi tami alangli wanglo lapen nili masi tami hal bang suhut alangli tuma toyani sidur lo hadak pillar long masi tami alangli keng pak chibi dam lo si tami piniar nian ta labang so pu thak bangke proper boundary lahilo pu bangke alangli tum ang hopen bangke ni ye that pole dak bangke nitum bangke lake direct we Karbi Student Association blame to the Gulf of Assam lake alangli tum isi arlo ko pine bidikang lim ke do yoni si pini ilitum adu yang ahoy bangke nakelang pangkre pusini li akoi ping tu pini si tami birta ke long ke chenga bangke dead budi hapu jirikindeng nasi wani pusini litum hapu si dun toy lo namasi api bangke choro nangi itum tim Karbi yang long ke japon tum tuliram rohang alangli dilhi le do pusi tami alangli colleagues ake hai Omar Singh ti so la pen bangke Richard Rite Singh hi alangli tum phansi nang toy dun la tum colleagues pen wang lo la si alangli tum nang lit pon si pini bangke khandulia long bangke dead budi chelong lo nasi dead budi long ni tum hadak pen ke long dun pola tang te jitu ni tum kaching ki dun long pote report ai si ningduk meme alam bangal la pulo hala pusi postmortem ka kuri masi pu Assam police atu masi ame thang si ke pathi pusi akoi na kipi asila bangke ilitum ningduk par pik lo jitu ituma methanga long ri long methanga Karbi nok be kiti arpu masi tami bang pondet pensi bang atum si postmortem na kuri pilang stami to isi ningduk alam lo itum han arniki iklo la sinilitum Karbi lo charlia song pena bangke kachuni ri kangtung bangke la pulo jitu ituma nok be karlitang bidasing lek the appearance tu phan mate achora tu ma phan bang council adjustment pet achora phan bang ke itum Karbiang lo mas council pen woreng abar sai pinai la pena bang ke alangli phan ituma nok be phan mesen compensation pinai la pena bang ke labang so agotona along jitu ituma nok be bidasing lek theki thidun lot phan bangke phurkimo lang sitami alangli Karbia khai Karbia long ri ke rai phansi apran ke dam do pot alangli phana bang ilitum Karbiang lo ton mas council pen prabjin pen alangli phan la forest department along just a met forest sai ki sai hem along bang alangli phan komlin bangke kim nai pusini litum la bang so pherang ke hin pen Karbiang lo ton mas council phan chuling ri la na putat mane compensation ki PG ba border fan kelang ponji la katu ka be bangke non nil tum pini earning sama por jitu Assam Chief Minister pen ke paklang pon alam the bangke la pulo alangli laso ghotona ke dukko bangke especially Assam police atum ta mane adai do pusi alang ni lo stamini ni lika chuning ria bangke lil tum ladak popper jitu ladak ke dovek ke phowek atum si chini lo lasi until and unless jitu proper investigation long letik proper report long letik bangke thang adjustment ta pipe that si peace maintaining phansi kabor ineng pusi ne alangli phanda chuning ring tu athia bangke ladak ground report long ke ladak rat tum si chini lo dak ke phowek tum si chini lo pulote ladak ke Assam police atum ke methanga duty si cheklem lo lasi methanga duty ka cheklem atum phanjong si nonason higher authority atum ta government atum ta action en rong pulote ke bangi yar ni bangke atuya hoy ke cherai komi phan ingnam ke rai komi phan bangke department atum si tame kengkam ka chi gor bangke sang rang busini lit ningjeng tum actually in this very critical situation ilutum jitu contract sangma alangli Meghalaya long ke number 1 citizen lo alangli inu chief minister lo pulotang te alang ajhak statement kipia bangali tum Karbi lo charlia song pen condemn nang kokpo athi non apora hut alangli tum haladak koson si peace ka maintain ni ma phansi bor ining border issue a joine le labangso ghotona ke dogali lake chini nei border issue yoni le lake laso ghotona ke dokali lake ino thengpi kang hu lapen ke aron kirim asai khitum pensi lake laso ghotona ke do lasi laso long pa border issue one way that nai lapena bangke kang hu pulotang te lake jati awelo Karbi tum leng hu chomang lum leng hu ta lake jat alang bangbe lasi labang so lo bangke nelika chuni ri kang tu bangke Meghalaya government atum si tame lason criminal angdeng bangke damde det nei lapena bangke ladak situation ke pang sami phansi alang litum bor ineng sitami ajhak statement kipia bangke non bangke nituma area long sinang luchok nitum phananga tengkheng pulason alam sikening ye pulotangte lake khaladak aratun phan kachuur ason si mander lo pusi nil tum akoi pipon Bodo Majors Cup ke pathu ke cheng langhin goremari ke pathu klamolong pini inkora pho ingding Bodo Majors Cup ke pathu pangcheng ponlo dongkamukam SA pen Easter Football Club angbong si pathu ponlo
Dongkam SE tum Easter Club upon 3-1 goal pen paremsi Dongkam SE tum Chipahai Ponlo Lasolong DSO Relief Ronghang Hauragot CI Monjit Tirang Bodo Sahit Nayas Karbianglong Aru Amaipu Santanu Basumataria tum Chitongdun Poloni pen Biren Gola report. Ladies and gentlemen, অহা প্ৰজন্মবিলাকৰ লিখিবলৈ ইচ্ছা থাকিব গতিকে মই জনাইছোঁ আৰু এই ব্যক্তিসকলে তেখেতসকলৰ নিজৰ সমাজ নিজৰ জাতিৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি আমাৰ আয়োজকসকলক এনেধৰণৰ বিশ্বনাথ ৰূপচন্দ বে জাৰ্চি নম্বৰ 2 লাংহিন বড়ো মাৰ্টিয়াৰ ট্ৰাষ্ট আৰু লাংহিন ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰত্যেক বছৰে মাৰ্টিয়াৰ্ছ কাপ ফুটবল এই গৰৈমাৰী ষ্টেডিয়াম তেখেতসকলে অনুষ্ঠিত কৰে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশত আৰু খুব ধুনীয়া আয়োজন কৰি তেখেতসকলে আয়োজন কৰে গতিকে এইবাৰ মই গম পোৱাত যে এইবাৰ চিলভাৰ জুবলি বুলি কৈছে তেখেতসকলে গতিকে খুব আনুষ্ঠানিকভাৱে ভালেই হৈছে আৰু এনেধৰণৰ খেল যদি আয়োজন কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে উঠি অহা প্ৰজন্মই নিশ্চয় উৎসাহিত হ'ব আৰু তেখেতসকল খেলাৰ অনুপ্ৰেৰণা পাব যিহেতু আজিকালি যিটো বৰ্তমান দিনত গভৰ্ণমেণ্টৰ খেলৰ প্ৰতি ইমানেই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে যে খেলুৱৈসকলে খেলৰ যোগেদি নিজে সংস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আমি আয়োজকসকলক ধন্যবাদ জনাব লাগে যে খেলুৱৈসকলক তেখেতসকলে এটা জেগা এটা প্লেটফৰ্ম দিছে ইমানেই আজিৰ পৰা যি খেল এইটো আমাৰ 25 চিলভাৰ জুবলি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আমি 10টা টিম লৈ পেলাই এই খেলটো দিছোঁ বাহিৰৰ আপোনাৰ কিবা আছে আউট অফ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 4টা আছে আৰু লোকেল আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 6টা আছে গোটেই মিলাই পেলাই 10টা টিমে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি ভাবিছোঁ আৰু বতৰো ঠিক আমি সুকলমে পাৰ কৰিব বুলি ভাবিছোঁ আমি ভালকৈ আৰু আমি যেনেকুৱা থ্ৰুৱেদি আমি জনাইছিলোঁ নেশ্যনেল আমি এফিলেট কৰি পেলাই নেশ্যনেল গেম কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এইটো হৈ নুঠিল এইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি পোনপ্ৰথমে মই কিবা দুখিত কাৰণ কিছুমান এৰাব নোৱাৰা কাৰণবশত আমি এইটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ আমি পিছত আকৌ ভালকৈ এইটো কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে এই খেলৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ নৱ প্ৰজন্ম উঠি অহা খেলুৱৈসকলে যাতে এই আজিৰ যোনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এইকেইটাৰ টেকনিক এইকেইটাৰ কৌশল লৈ পেলাই যাতে অনুপ্ৰেৰণা হৈ পেলাই আগন্তুক খেলত এই এৰিয়াৰ আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ প্লেয়াৰ্ছকেইটা যাতে অনুপ্ৰেৰণা লৈ পেলাই ভালকৈ খেলে আমাৰ এইটোৱে উদ্দেশ্য আমাৰ এইটো বড়ো মাৰ্টিয়াৰ ট্ৰাষ্টৰ যি উদ্দেশ্য এইটোৱে আমি আহি থকা দিনতো এই খেলখন আমি চলাই নিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু চলাই নি থাকিম